tutti abbiamo migliorato. Hai potuto della medicina così, dentro quasi nel termine della cosa della fame, nel tempo la cosa molto acqua da volte, e per cui non hanno hanno ordinato a volte. Negli anni, un anno di no, tanto con i tempi, con le medaglie del cambio con la sera, nel paese di oro, anche se io ne ho nel sangue milioni hana una lagi wala sinayo ni yoro kama nenda yo ngame au nile kule sabu e majini ampun tase ni wat mo yoro la kila sana je yoro me yoro me sali una ko ala ko ala dala ndala dala dala ne bakke sani ko ndala dala juga no ti mo te ko ile ko te Ahora el canal que tiene de un video de motivación de uno programado por hay un motivación de uno ahora el canal de uno ahora cuando uno puede cambiar yo no con todo suma de igual de ya de cómo de ya Simoni kami nama cuma kalau boleh kita membuat kata itu kalau ada solusi ada cuma yang kita kaji dan kita berbuatnya yang kaji kalau kumur bukan kita kalau mana kita kaji dulu sekali ada yang kita kaji dulu sekali kalau orang berlaku ada di rumah ada yang di sini mari kali matas ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil fala hadiyalah. Nas'aluka Allahumma al-hidayata wat taufiq fi jami'i su'unina ad-diniyya wad dunyawiyya. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala amiran ibadahu al-muttaqin bil mudawama wal musabara ala taqwa. Qala subhanahu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wa qala subhanahu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ويقول سبحانه الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وفي جامع الترمذي وابن ماجه والنسائي بسندهم إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يصيبه سقم ولا وصب ولا نصب ولا حزن إلا كفر الله ذلك من سيئاته. وفي رواية حتى الهم يهمه فإن ذلك كفارة. الموت مصيبة بل هو من أعظم المصائب إلا أنه بلاء قدره الله سبحانه وتعالى على كل نفس. فإذا احتسب المؤمن أجره إلى الله وصبر واستغفر واسترجع فإن ذلك يكون له كفارة. En yetti Allah o bajjo senido o haanodo yettede wadudo ko yettire jeydo dendaningal gettoje den jey dendaningal laamu jey dendaningal ko jeyete kon en juuli e nelaado makko on en juuli e dendaningal nelaabe attibe mo en du'anike kadi sahababe makko be Allah subhanahu wa ta'ala hoddirani hebugol neema yi'ugol nulaado Allah gomɗinamo ɗoftomo janga e juuɗe makko egga ha nyande dargal. En du'anike girele arayɓe ɓen fof yo Allah subhanahu wa ta'ala hawrindimɓe e jokkugol ko ɓeeɗo jokkuno kon. Allah waɗo en jeyaɓe e maɓɓe. haray ɓaawo ɗum ɗon Allah subhanahu wa ta'ala o noddi en ka deftere makko o wasiken enen ɗe girele fewndiɗe ko wasino kon girele aramɓe ɓen ɗum wiyete kulol Allah ngol. O wasino attinoɓe ɓen fof yoɓe hulu Allah. Julɗo ko ɗum ɗon wasorta hulgol Allah. Si o huli Allah o renoto e harminaɓe makko ɗin, o eto gollugol yamiraɗi ɗin yeru ko hattani wo, yeru ko Allah hawrindinimo e mum wo. O toro Allah kadi laɓɓingol anduye on, o toro Allah jaɓanede e hoore ɗum ɗon hara o hoditorali gollugol ngol. Allah subhanahu wa ta'ala e nder ayeje buy o noddi en ye en duumo e hulugol mo kanko Allah. O daali noon ye en wonu jeyaɓe e gonguɓe ɓen ka hulugol Allah. Harana hulugol Allah e goɗɗi acca goɗɗi. Hula Allah terto goɗɗi, kono goɗɗi no ton oti inna ɗum ɗon mi wawata. Haray oti wonali hulowo Allah few ko yo wonu jeyaɗo e gonɗuɓe ɓen ka kulol Allah. O huli Allah kono himo gongi e ko huli Allah kon. Gongu gongol non ko ka ɓernde fuɗɗorta. Oti heɓa ikhlas, laɓɓingol fondu mum on, laɓɓina annuye muɗum on, e ka kuuɗe oti woɗɗito dendaningal ko yuwata kulol Allah makko ngol. O reno e harmina ɗin fot, dagiɗi ɗin ma yamira ɗin o waɗa yeru ko Allah on newnani mo wo, o toromo kadi yo jaɓu, ɓay so jaɓali jaɓo wala. O daali noon yen hulu Allah o mo tawata ko ka makko jaaƴoytoɗen nyande alqiyama, nyande o hiɗen naɓude jaaƴotoɗo. Mo jaaƴike ka aduna ɗo no fota wasi kanko kan dalngal makko ngal darike ko waɗi kanko e golle ɓe gayni
si wona ko sabin binnoyo golle ko ɗum ɗon tun hande kadi tawata mo taƴi si wona ko nulaaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam ittintini kon tawa jommum no wuruno e nder gurdam makko ɗan o geri haa o heɓi ko laaɓi o geri haa Allah okkori mo ko seedata o wippiti e nder mum o moƴƴinani hoore makko sadakatul jariya sadaka mo tata on ɗon moƴƴere makko lannata ñande wo rasidu mum on maral muɗum ngal hewtaymo ka kaburu makko o ɓantane darja hara ko kanko wonno sabu muɗum sadaka jokkondir mo tawata ko yer ko o taganawo kadi mo wawi wadde si tawi woni ɗen Allah okkori o ti taga waɗgol ko tiiɗi hara o wuddanali hoore makko o waɗa ko loyi yo waɗu ko tiiɗi simo mari feere waɗgol ko tiiɗi si tawi o mara feere waɗgol ko tiiɗi o waɗa ko Allah taaqinani mo o Allah kam mawninayi yo taw ɗum ihlas no nder ton on sadaka jokkondirɗo on ɗon innaka ko ya darnu nde juulirde ɗo fuu kono sa heɓi hay coggu gatal e hoore annu e laaɓuɗo hara yiɗa tawa hay siko coggu ampul hara yiɗa tawa si feƴƴiɗon noon e piiji yaajuɗi ɗuuɗuɗi ɗum ɗon kan taƴata ma gandal nafaygal hulirangal Allah naftortengal kadi ngal tawata jommu yiɗanino hoore mum o yiɗani julɓe ɓen kadi o andini ɓe ko andi kon o acci kedde ɓen ɗon no andinde ha ñande dalngal ɗum ɗon kadi koko lannata tawti ɗon noon Allah si arsikali oti ɗiɗa fof no gasa o arsika mo kadi ɓiɗɗo fewuɗo Allah hakke ko moƴƴi o ɗawidata goɗɗo ɗi fof tawa jawdi ala ko waɗire sadaka gandal ala ko acce ɓiɗɗo kadi ronka heɓade ko oti o du'anomo waɗanamo sadaka Allah heewaka accanta jiyaɗon hara ɗum ɗo fof hay fu so heɓade ko ɗum waɗi no woodi yimɓe goo ɓe tawata hunde heɓorali kono hay si tawi kamɓe hiɓe aali Allah yurminiraɓe hokkugol ɓe ɓiɗɗo fewuɗo hara kamɓe ɓe aali kono hokka ɓe ɓiɗɗo fewuɗo ɗum fof ko hollugol wonde jiyaɓe Allah ɓen Allah subhanahu wa ta'ala ko moƴƴere faalanaɓe no jeeya kadi e ko okkorta goɗɗo yaafanede zunubu heɓugol sattende nde tawata ko so ŋaññi tun o wawata heƴude e makko sattendeji ɗin fof noon ko ɓuri tiiɗude ko mayde ko ɗum wiyete musiba masibo ɓurɗo mawnude on Allah daali fa asabatkum musibatul mawt mayde nden ko masibo nulaaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam maaki e hadise selluɗo mo abi hurayrata radiyallahu anhu filli abi saidin al-khudri kadi no filli e jurol go o maaki kala julɗo mo tawata no gomɗi e julɗankaaku mum si tawi o heɓi sattende ko wiyete masibo wo ila e nawnaare heɓi e sattende ande e tampere e suno e kala ko wiyete no sonja wonki ɗum fof no wiye masibo si o muññike o ruttike ka Allah subhanahu wa ta'ala Allah on yoɓiraymo yaafagol junubaji makko ɗin si julɗo heɓi yaafede junubu haray ala ko laɓɓata ɓaawo o waɗi mo andi ko ɗi junubaji ɗo woni ko niwre wonde hakkunde makko nden e Allah ko ɗi junubaji ɗo sakkimo e piiji ɗin fof hewtugol ka Allah subhanahu wa ta'ala ko ɗi junubaji si tawi noon ɗiɗo no daɓɓitanede mo yaafanemo haray o heɓi ko o hatojini e mum kon o heɓi ko ɗaɓɓata kon nulaaɗo maaki kala heɓuɗo sattende o muññi o rutti ka Allah Allah subhanahu wa ta'ala yaafotomo junubaji makko ɗe hay si tawi ko ande hunkun tiiɗa ko ɗum ari e riwaya goo hatta alhammu yahum waji amma koye goɗɗum tuɗon kuɗa heɓade heɓɗa
no wi'e masibo ɗum ɗo fof no wona sabu ka oti yaafe zunubu nokku goo ɓe inni hay ko bullu yuwi oti si tawi o inni inna lillahi wa inna ilayhi rajiuna Allah subhanahu wa ta'ala hafranay mo junubaji makko ɗi bil aksi si oti jaɓali muññade ko ari kon o yiltata o wata faddade ronka arde e hoore ɗum kadi baraji o heɓata o windorane kadi junubu ko waɗi ko Allah taguɗo mo on addi ko be o inna o jaɓi hara kadi jaɓugol ngol ko fewno ka waɗi ɗon ina accugol ha ta ronkiti few si inna noon joni mi jaɓi ari e hadis mo abi hurairata kadi radiyallahu anhu o filli ha joni kanko tigi o maaki nulaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam no maaki akthiru zicra hadi min lazat an julɗo on ko yaha ɗuɗɗin anditugol ko ko bonnata dakammeji maɗin ko mayde nden bonnata dakamme si tawi no nande mayde honno joomiraɓe nemaji ɗin e aduna honno ɓe mala wudduɗan honno ɓe mala hay hunde ko satti e maɓɓe kono ko ɗiɗo masiboji ɗi tawata hoore mum ko mayde nden ko ɗum ɗon wuddini laaɓuɗan gurdan ɗan ko ɗum aduna tagira haray noon nulaaɗo on sallallahu alaihi wasallam maaki wonde en ɗuɗɗin anditugol ko ko yirbinta dakammeji ɗin ko mayde nde yirbinta ngalu ko ngu mawni o laamu ko ngu dolni o teddungal ko ngal tiiɗi o duuɓi ko ɗi ɗuuɗi o jeygi kala ko ooti wondi e mum ko neeɓi o ñande goo taƴa e woni haray dakamme on lanni jon noon anditowo ɗum ɗo o anditay nemin ɗo o nattana nema on ɗon nemin ɗo o andita nemin ɗo o gollira nema on ko Allah subhanahu wa ta'ala nemin ɗo on faala kon ko ɗum waɗi si ari e hadise goo kadi nulaaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam no maaki kala hebbinɗo anditugol mayde Allahu on o warjoraymo piiji tati aranum ɗum e majji tajilu tawba o yakkinay tuububuye ko yejjituɗo mayde derfata tuububuye saato inna hikka feƴƴiimi mi accu ko arata hewtiyo mi accu kadi ko ari toyta oti saato ɗon haa ñande goo lajal ngal waɗa mo fip hande kadi hunde heɓɓitatako si tawi noon goɗɗo ko andito mayde Allah subhanahu wa ta'ala o arsikaymo yakkingol tuububuye hara o satatako tuububuye on iɗen andi ko piiji tati gootum be pooɗay e kuma oti anda lorra junubaji ɗin ɗum ɗon pooɗamo e ninse oti anda ko ɗi junubaji sakkimo hakkunde makko e Allah ɗum ɗon kadi si o ninsi pooɗamo noon e yakkitugol bone on si oti ninsi o ɗoofoto kisan si tawi o ɗoofaaki tun haray o ninsaligoy ka o ninsi wo o ɗoofoto ka o ɗoofi wo hande kadi o yilsitatako e muɗum ɗiɗo piiji tati fof koko pooɗidirta ko ɗum ɗa woni pooɗude ɗum ɗa kadi pooɗa ɗum ɗa sa anndi nambara junubaji ɗin a ninsay sa ninsi a accitay sa acciti tigi tigi hunde yilsitatama e muɗum si Allah arsiki wooti noon anditugol mayde o yakkiray tuububuye hara o satatako o warjiramo hunde ɗiɗaɓere nden nasatul ibada yakkanagol dewal e hawjangol dewal e softangol dewal kala ka fi dewal memmina oti wubbay hittina o waɗa yerutaɗa makko on fof kono si tawi oti woni amanɗo dewal ko tuma fof waɗi si oti waɗa ma ko tuma fof felimo si o waɗa ma ko tuma fof inni e an kadi a ala hersude si o waɗa haray on ɗon ina yaccantoɗo dewal on haray na andito may si wona ɗum yaccantoɗo dewal o waɗay ko Allah daali kon wa sari'u ila magfiratin min rabbikum hittine aɗodiron yaccolon e kala ko annduɗa no yaafoma tataɓum ɗum ko alqana'a yondinagol si aden anditay mayde Allah okkoraymo yondinare banu adama hay hunde yonatamo e aduna on si wona yondinare nde ko heɓi o ko heɓi si yondinare tawaka hay hunde yonatamo aduna on fof si on mbama jonnamamo yonatamo o innay miɗo faala ɓeydan
kon faal miɗo faala ɓeydano o luttirta ha o yaada e hoore ɗum ɗon kadi kono si tawi ooti no andita mayde pellet ooti heɓa yondinaare haray noon en torodiri en fopp meɗen yen ɓeydu wakkilaade fiika yaheten ton sabuna en yi'i o aduna wona galle koɗ wona galle ka lutte goɗɗo no e zamanu haruna ar-rashida nu lanɗo mawɗo imo wi'eteno buhlulul majnun hari no woodi e karamokoɓe feetinkinotoɓe hara ɓe feeta few kono ko fiyoɓe wowlu gonga sinnama ko feetuɗo ko wowli yo goɗɗo landata ko mo aaw ɓen hari no wooduno feetinkintoɓe fi no wowlira gonga on ɗon haruna ar-rashida nulanimo o inni ari yiide o ari o inni miɗo faalno yen yiidu o an hiɗa faala e yiidu kono min mi faalaka e yiidu o waɗi ala ko jooɗodane o inni ko fiya waajolan mi noddirma wo hadihi usuruhum wa hadihi uburuhum en gayni wo jindu ka quartier ɗo fof yi'a ɗe kuɓeje dariɗe ɗo fof ɗe ɗo fof ko yimɓe darniɗe ko yimɓe hoɗuno e majje ɓe fof ɓe acci ɗum ɗon ɓe yehino kabaruji ɗin ɗa sa faala waaji ɓuri ɗum ko an andi hino kuɓeje ɗen ɗe accama e hino kabaruji ɗin ko ton hoɗa ko ton fof sutti o uggini seeɗa o inni mo a ɓeydanan kadi o inna kayfa bika ya amira almuminin indama taqifu bayna yadayillah oriyan atsan jawan hayran andi to ñande goo an ka wonɗa ɗo ka yeƴƴitorɗa o ko gidigidire ka fokkitirɗa o ko gidigidi kono ñande goo a daroto yeeso Allah hara ko a holɗo ko a weelaɗo ko a ɗonɗaɗo ko a aanuɗo ko a maapiiɗo wa tusalu anin naqiri wal fatini wal itmir ɗum ko misal kala ko ɓuri fanɗude e ko fanɗi arabu ɓen koye piyata misal ko fanɗi fof koye ɗiɗo ko waɗi koko wuurida koko wona yiide huutoreede o inni a landete fii ɗiɗo fof ko en ɗum jaaboytoɗa heɓlu jaabawol ko ɗo heɓlatangol ɗo ya hewtoy ton oya yahi o ɗaɓɓoyi saakuhum mbuuɗi ko ɓe innayno surra ma ɗum bata hari on say ko kaalise waɗa piya ɗum e kanŋe waɗete saakuhum kaalise kaydi ala o addanimo o inni hin mi hokkorima ɗum ɗo ɓay ko a miskino o inni o hey ko an wo ko addanɗami ɗo na an jeyi ko jama kafi jonni to o jama ɗo min ta jonni o dari ɗon ha fo senda hollugol kamɓe hari ɗana ano woodi yondinaade mo yondinaaki o wowlata gonga haray enen ɓe jiyaɓe Allah subhanahu wa ta'ala ɓeyde ruttade ka Allah kala ande nde heɓuɗen fewten mo innen mo inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ko kanko andi no o ittirta ko kanko andi ko hen ɗum sabu o addiri no gasara ko moƴƴere ma angoɗo neɗɗanke aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim al-jalil li wa lakum wa li sa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Ibadallah, ittaqullah subhanahu wa ta'ala. Enen ɓe jiyaɓe Allah hulen Allah subhanahu wa ta'ala. Hulugol Allah ngol ko accugol harmuɗi ɗin ɓuri himmude e muɗum ko ɗin ɗon non ɓuri sattude waɗoɓe ko moƴƴino ɗuuɗi kono accoɓe ko boni ɗuuɗa mo tawata reenay ɗengal mungal fenata ño'ata waddata yiitindinta boneeji e hakkunde jama no ukkindira tun yimɓe ɗum ɗon haray ɗuuɗa waɗayɓe moƴƴereeji no heewi kono accayɓe ɗi boneeji ɗi tawatalle ko ɗi ñaamata moƴƴere nden ɗum ɗon ɗuuɗa
ko yen hulu Allah reeno ɗen ko reenaare nden waata reenande en ko sen reenike harminaɗ ɗin ɗum reenana en moƴƴi ko wonɗen heɓude ko moƴƴi ɗin no weli heɓude haa kono hiɗi weli ñaamude kadi haa ndaari nulaaɗo no maaki alhasad yakulul hasanati kama taakulu naarul hasad ngañanaan ndin tun ko ka ɓendele ndi woni yaltitata kono ɗum tun no ñaamira moƴƴi wano yiite ñaamirta carmalle yoruɗe ken ɓe nganndi ɗum ɗon ko misal mo sutti ɗen tun non Ata Sulami o maaki tawi yimɓe ɓen no lanndademo ɓenni an heewaka goɗɗo yehiɗa welti o inni ko goɗɗum mi woni miijitaade ko ɗum hatta welo welo ngen ɗuuɗa welo welo ngon no waɗa kono ko wonde wonde ɓenni ko hen ɗum o inni kayfa la ahzan wal qabru bayti o hattani ana ɗi cuuɗi komi mari fof suudu gongaru ndun ko wotol ko qabru on ko ndun tummi mari ko neeɓi o ko neeɓi mi yahay ɗon jawo hara ɗon no moƴƴi simi hewta si tawi ɗon moƴƴa haray mi yiɗa hewtugol ɗon watturabu firasi ndi mbullaari ɗo ko ndi ɗo woni daɗɗudi andi mi ala hunde komi mari ko ɗuuɗi o conci hariire ma ko ɓowri ma ko ɗaati ma ko foti hunde mum weƴƴitataake toon ko ndi mbullaari ɗo ɗum ɗo woni mbettateeri andi wasiratu amami mo bee no mari ka rewata si yahaka aljanna si ooti lumbaali ɗon o feƴƴata o natta aljanna few sirate ɗum noon no waalani jiyaaɗo fof anndituɗo ɗum no waali yeeso makko on ɗon waɗay doy anndituɗo ɗum no waali yeeso makko on sirate ɗon ɗum ɗon haray no hulɓini wadduudu anisi ɗi gilɗi kumɓalum an wona kum bungineede labine moole hay nokku finaayi hunde ko tampi hewtu kum ko gilɗi ɗin jeyi kum hunaka aljismu mamdudun liyastakilahu ddud ila an yanhara al ud ndu ɓanndu ko pooɗeteendu weƴƴitane gilɗi ɗin fii hen ɗum o wi'aali li yakulahu duudu fiyo gilɗi ɗi ñaam o li yastakilahu fiyo ɗi ñaamino ñaamina gongol ko susugol tawo sino ñaame non ñaama si ñaamataake potto o ɗum waɗi no woodi ɓalli ɗi tawata gilɗi ñaamata ko ɗum waɗi si ɓe inni gilɗi ɗi ñaamino tooni sino ñaamo ɗi ñaama si ñaamataako ɗi potto ɓalli jiyaaɓe Allah moƴƴuɓe ɓen annabaaɓe ɓen moƴƴuɓe ɓen reeniiɓe ɓen ɓeeɗoo ɗen gilɗi ñaamataaɓe ɓalli maɓɓe ɗin ko reeneteeɗum huunde hewtataake ko noon kadi ɓe immoroyta ñannde alqiyama hay huunde hewtataaɓe nden ka Allah kan no jokki ɓe kono an o banu adama ɓay a annda alhaali hoore ma on wattu hoore ma e pilaasi wi'uɓe ɓen mi annda fii hoore am ñaawira ko Allah daali kon balil insanu ala nafsihi basira mo bee no waawi anndude ko jokki kono ko hen ɗum timmata e mum a anndata ɓayno a anndata ko timmata e mum wakkilo haa ñannde mayde nden aranmo wakkilo tata ƴuye e yii moƴƴuɓe aranɓe ɓen e hoore ko ɓe wakkilinoo kon fof e hoore ko ɓe etinoo kon fof reenagol e gollugol ko moƴƴi hari ɓe jeyaaka e hooliiɓe innugol jooni min mi anndi ko mi maayata e mum kon gooto annda ko maayata e mum o waasi karama ko ɓe maakitta assaw bi man maata fa inna al hayya la yumanu janibuhu so a ñentina e ñenti mayɗo on ɗon anndaama maayo e diina amma an wurɗo on ko ala naa wona naano sansa alhaali ma on jooni laamu no wayle ngalu no wayle manngu no wayle teddungal no wayle piiji ɗin fof no waawma waylude si tawi imanu ma on sella a wayray ko on ɗo hankita hannde na kankon o wayli alhaali makko ko en no wayli ko ɗum ɗo e ɗum ɗo abi hurayrata radiallahu anhu ko jokkunowo ko janngugol e rewgol
ha woni hoorejo ahlu suffa on Madina ko anda fi mum kon ka tariha ɓayi o ndaroyi o tawi o hulani hoore makko nawnare nden ari ko o wi'i ɗon ko yaala bu'da safar emba ɗum ko yaadu woɗɗu ndune goɗɗo no andi ko ha hende tuman ɗum yaadu ɗo fokkita o andata wa qillata zadi kunjoɓa hunno fan hay sa wuuri ɗo duuɓi wulure hara ko jokkuɗa ko dewal Allah a tawoyay kunjoɓa hunno fan jegga wal aqabatul kaud e fenno ƴeenugo sattugo al mahbitu minha imma ila al janna wa imma ila an nar ti woti ƴawi o lakkama o tampi o yangike nder duuɓi guluje mo yangade ƴawgol koye mo a jippoyo ka yiite ma ka aljanna hunde mo wofi Allah aray mo beeyo wakkilo dadito ñande o ɓeyda jasinde hoore muɗum hella ka dewal ɓurta daditade wakkilo fiyo oti yaaru yeeso ka dewal o toro noon Allah kadi yo Allah jaɓanmo sabuna Allah daali innama yatakabbalu llahu min almuttaqin ko Allah jaɓanta golle ɗen wo ko huloɓe mo ɓen tum mo daari noon ɓen muttaqina wonɓe ka arande suratul baqara a taway ko coɗol juutugol mo ƴetti hoore mum arni ɗon o daaray o tawa himo ŋakkira gomɗinal mbirnini nin tigi 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 o tawa himo ŋakkira ñimnugol julde nden tigi o tawa himo ŋakkira no nde ɗaɓɓira noon tigi tigi ka suu e ko nandi e mum o tawa himo ŋakkira e piiji ko jokki ɗon ha inna ulaika humul muflihun ko ɓe woni malaɓe ɓen ko ɓe wiyete muttaqina tigi tigi a taway ɓen ɗon no metti heɓude ko nendi mettundi heɓude yooti ñande o wakkilo fiyo Allah hawrindinmo ko Allah noon hawrindinta en toriki Allah subhanahu wa ta'ala ɓe mawɓe men feƴƴinɓe ɗo yo Allah alan ɗon yaafo en toriki Allah julɓe feƴƴinno ɓen fof yo Allah hawtuɓe fof ka aljanna waɗɗan e maɓɓe en toriki Allah moƴƴereji wonaɗi golleede ɗin yo Allah jaɓ boneji wonaɗi faggitede ɗin yo Allah on yaafo yo Allah arsiku en tuububuye laaɓo rabbana wafiqna ma tuhibbu wa tarda rabbana inna ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika rabbana arina alhaqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina albatila batilan warzuqna ijtinaba allahumma wafiqna ma tuhibbu wa tarda wa inna ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika ibadallah inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun اعلموا عباد الله أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وثلث بالمؤمنين فقال سبحانه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وصحبه من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي